درباره و مجاری کمجاره هری گرمه هل بشارتن ترکیه و باکوری کردستانه دناوا ترکیه دا مجاره که هری گرمه دناورا هزو آلین سیاسی دا من میوانه که از گوتو بیشه که دیگل انجام دم برس امام تاجر پارلمانتار HDP یه دیاربکر کل انقره وردیگرم برس تاجر ایوار باش تو خیراتی جبو کردستان 24 اگر هل بشارتن پیش وقت لترکیه ورن کرن HDP آماده جبو هل بشارتن پیش وقت بله HDP آماده yani برد آمادتی هم هیچ خو هر دایم HDP دکولانایه دم اصل بجاتنش بهده جدی کرد. برای پارتی هوایی از من پارتی ترکی تب آماده هر بجاتنه. هر بجاتنه کی پیش وقت بجی آد 18 حزیرانه دجی اشتیویجی ام آمادتی هم هیه و دوی هوایی دجی جمره yani پیش وقت به یا دماوی ده به فرزده کارم بیشتر فرق نکه. باشه دوی مهد از باورم لمها یک لمها چلی دوزا HDP هیا برای وده چیده اگر HDP وره گرتن جالی دادگیه و اگر و بدیل و چه به یه HDP yani وقتی که HDP بگرتن یا ام بکارم بوی ناوی بکنه هل بجارتنه لی ام کارم به پارتی کردنه بکنه هل بجارتنه کی او پارتی او آمادتی مهنه yani او روزه کش بده çünkü tinge kingi hep bijatnaya ne kufşe jberwi yani alternatif dibejin alternatif mehne çend hap parti yani ne ekne to ama karben buan partiya bikemer bijatne yani em çava bejin parlament reki demokratik em dukhazın siyaset axud der devam bikin jibu raya demokratik siyaset axud der devam bikin gelen bikin hel bijarte parlamentoya Türkiye jiber viji her havay em amade ne daha beri çend sal beri be sal beri vakti em ket hel bijarte em serbuxat ket edis serbuxa vakti ket nay bizim dengemez hejmar ki parlamentara legal دنگ وقتی که هجمارا مترای زیاده دیده سدی سری قده و پازده بله برای تاجر بله وكا اتفاق كدو آزادية وكا HDP ونامزدات هبا جبو سر كومارتيه يعني HDP دناوا خودش اتفاقه کیه دناوا HDP ده شش parti damezrandine hene. Dure HDP Ali Türkiye'ye çepe o demokrati Türkiye'ye ittifak kedu azadiye avakir o Ali Kürdistan'ı ji hem duhazın bir parti o rehstine o şahsiyet Kürdistan'ı ji ittifak ava bikin ittifak jartine edvana her diyajı hem amadane yani vakti ki بجاتن چخانه از بوه وان اتفاق مجی او چاب کبنه او زلال بوه و نامزد و نابه وکه اتفاقا کدو آزادیان اگر اتفاقا دیگل پارتین کردستانی جی بکن و حضر دوه یکی داکیریه که نامزد و هبه yani namzet eme bidin yani partiya prasti yani kija bereji van ittifaqa hatne çekirir yani ji namzeta pir ew kametine bejin em nadin tişkî wisa tune weka HDP de rêziknama HDP de de programa HDP de divan ittifaqa de ew ê namzetê van ku ittifaq kija partiya re bike kare bidewan bidewan jî ji xwe li Tirkiye temam partiya wisa ne nama xwe de ittifaqî wan hene ew jî namzeta din hevdû yani em bêjin İYİ Parti bigire, CHP bigire, AKP bigire. Ev nava hevde, wisa van ittifaka de namda da din hevdû. Ev tişkî em normal el Türkiye. Başa. Eger HDP yam ittifaka kedu azadî namzedê xwe nebe li ser çi binema yaxud şert û mercên HDP
اتفاقا كدو آزادية چنش بو نامزد اتفاقا جمهوريته؟ يعني نامزد به بده برسي بلكي باش فهم نكر لي ام وكا هدف بريجي نامزد كل بارتي الدنيا بونا بارلمانتر نوا هدف ده هنا لي او نوا هدف ده هنا يعني بريوان بردوام دكن نوا هدف ده خباتي خو يعني تشوخ برشاوه من باش بينه گیشتم زور باشه چما دوی دم نهادا مهب داخازه هلبجارتنن بر وقت کریه لترکیه اف با آگاداریا آک پارتیه کریه یعنی تنی مهد بدخوازیتن هلبجارتنن بر وقت وره کرن لترکیه یا چوایم کارنا وها بیجن وگا و مهده ماها یکی ده Ocak, Oktober hatta falan maha Çile adı doya diyeceğim. Ve mehde pre ambejin je maaşe karkera zederkin o bahava ki AK Parti sad deve Türkiye huvekiliye zedet khwazet para bela bike eket karare جبر بیا هی پرخ خلاص نبونه دویجن ام هلبجاتنا کی پیش وقت بکن لی هلبجاتنا پیش وقت در ترکیه ده دعب او کیوی هنه يعني ام چاو بیجن دعب تشت هنه که جرد بنا آستنگ یک حتی 8 ماه نیسانه 6 ماه نیسانه که به هلبجاتنا پیش وقت وره او چاق قانون کی بجاته درکتیه او قانون نو قانون نمبر صلاوی خلاص نابه قانون کم بکنی او جی جمعه پیر نابه او دور ده بند باراش سدی ده ده قانون نو ده سدی هفته ده بکو مهپه وی قانون در باس نکه آب دویا اتفاق ای برده هنه ای ویگا ده تونه جبر یا اول بجارتن نا حتی 6 نیسانه تشکی جدایه پشتی 6 نیسانه تشکی جدایه لی محالفه ترکیه اپوزیونا ترکیه دبیجه پشتی 6 نیسانه که هلبجارتنه کی وره ام نپیرن یعنی اجبو خاطر هلبجارتنه جی چه به 306 دنگ لازم من پارلمانترا نا AK Parti و MHP هجمارا وان 306 تونه يعني جبر ويا غير اوبسيون يعني معارضه و اليكار اوج دبيجن ام غير تونه çünkü magazagona Türkiye vakti ko sahata avakirin dibêje dur de yekî veser var dicara kare behir bijartin dîsa opsiyon dibêje Erdoğan dicara hatiye hilbijartin asseya nikare gere hilbijartine ki pêşwaxt bike ji ber vîya ew münaqaşe hene yani her hava wisa xwanet ke hilbijartine ki pêşwaxt pişkî zehmete ew dema xwe de hiştê hezranê de dibe ku çêbibe. Zor başa Beres İmam Tacer parlamentarê HDP'ye Diyarbakır li Enqereyê gelme bû gelekî spas. Ez spas dikim min dixweşîre.